Kayung kam ke District School Education Officer West Giant Hill District ne depan man ke yele kemen ye kesengi wa kerpang ki wasikai nemo ke Teachers Day ha ke yalang wa depan man ha District Library Auditorium mentong juai hewa usembut menteri rangba ke sarkar jela usnya bahalang dhar dawan wo man kam ukongsan dewa emlang wo MLA ke juai wailat miki shela kam usembut kongsan delang wo Deputy Commissioner OBS Solia wa Superintendent of Police ke district usi serti Neliang ukongsan daya ro uya ki wasikai skor ki wam emperkat ye yong ide wo sendur penwandur ye ki kena yo he usan ki hakiliang waro cucu daya ro ule ye krek citom ki wasikai we de pediangu waduna isu tulap ye ki tang wada petengki wo krek citom wo cekri we wo penbiang ye wa emkam ki kena depan celuru le ye ki kena wo bu ye katong ga he we wo krek citom gi de ku blai ule ye ki wasikai ki yo ye ke district award de wa kentu ye ki wo thank you ye cekri ye ki imlang sa lang we da samule ye ki momentu wa ki certificate ceki how news nem ki yo ye ke district award ha ke kerdan secondary to ka wan hok lamar vice principal ka QC Springside Higher Secondary School ha ka upper primary de yo o hi wat lalu assistant teacher Government Girls Higher Secondary School juai ha ka lower primary de yo da ka Hilarious Manner Head Teacher Umladkhur Government LP School Khongla. Ye nam Best Scout Master de E Chao Jonas K Pala Nakatom Memorial Scout Troop Secondary School Moralong Juai. Kadwa ye nam Best Guide Captain de Yo da Kadoli Lamare Naka Little Angels Guide Company Secondary School Muslangkat Juai. Depan po ye kani kesengi de kirwai ki chat wa ki widi ki wada e de ki khenna skor yo penyo ye buram we sngango ye ki wasikai ki ye krech tom yongki. Nông khiêu in cô lông hoa là chuyện đông ca lần show kinh tên ly lòng cao về ban gần scam nhà ca la về no difference in heart for we stand your head in darkness looms ahead, we shall hesitate to stand. Surging wide and can cover berdaya barola, nari jongi, shari jongi, anjing terlilang gawe, nabagi long cucai kasih, kajing gernen jong kadang-kadang saat terlebih akan dengar sekisi neme ekawa bae ankiasha jom sabki dia me basi kita
Kan mo jo em cibet dalam surok darak di Lamayong. Cibet darak di Pelakat. That make us to work hard as your leaders. That make us to work hard as your leaders. Is how to do demand be hak to yok pi. Yes, of course, government come and goes. Not the same government remain forever. Every government has its own statistics. Every government has its own good work. Lepas di kawan-kawan kamtama government yang ini cepang-cepang debun wiki, cepang-cepang debun guna pelakat, ngajuk cima, usah nu chief minister rak manu one of the best chief minister, sen the one bi mjuduk bi buat bi lam yok kamu pan bi le. Jo emang kamu kata cima, tu sar pi rak peliak bi bakala iki bi. Tekini worok taman, that is life is lot of challenges. Life is lot of challenges. We live with challenges, we live with struggles, we live with hardship. That is human life. We leaders, we accept everything. It's our responsibility to face all the challenges in the whole state, especially like me in my district and Mawailan. The bondi program yang berkreat di Sarkar, wakamun penmiat, wakamun penbah, wakamun upgrade, wakamun sistem highway to wak education sector. Bon nabi boy kumkunmu ni bon seni kamtam icinong kendong. Jo tip beli upai ibalaya, njom kunmu gini nak Sarkar. Kelawaya modern school, recent school sagawi kuda yo sanction ni kamu seliha prateli. Em dibentak orang kerek rekaman kami, em dibentak orang pertendari, em dibentak orang prepare DPR test rekaman kami. Hak MDA 1 korok di poryo sanction ni. The bone system guru kerek kami ukaman dan TV kewini sentarong capacity building, ukaman training yang teachers improve lagi from good to best. Keskill development program guru kerek sarkar lagi por. Em katuan ni student ni gomare pas pura buyok kere buyok kiri. Dah percanggihan kita lah. Kamtam govi ni skuru ko bes bah. Puri TV warok. O principal ng kaimunu mare sa. Ko blay sipon mai ti. Govi ni skuru ora abromi ke state kyo ngil ganon liberty. Karkaman kani use ke di hawalai chola chowan jo ikam kino mikmat. Em kini sawi amremi. How you kenong bak college the kenya kapri the dap kom yo tha tong chong kat kam man kata ni ke menai udah debi the propose kam ar phau klur lembaga ministry of donor lo kam nu promote penai perkemai media yo ini ba bon ki khana yo i gwa interest sport hyper school life hyper wada pas school gile wo interest sport lembaga kre stom yo ma wailar wo mele yo kejawai Muslim di dalam sanction arposan klur highway tak berjual stadium lah. Yo one of the best stadium go qualify bila ya national game. Kawi ko awam chicken ten kam negasi mau sang fair. This is the right forum to discuss. Don't feel bad as our teachers. Ko alau kuntu lembaga dia education department kam district Yongi. Da percang sanction kan yo warok diskur kam ngambikat ku ye. Mbam ke Sarkar wojo sanction dignya khatnya sepak khat pras pak tali school building maybe 3 lakhs maybe 4 lakh per building. MDA government could let ini kamera. Kuda penek ditulap kat wi walai. Kuda percangi pak iwan wan di challenge ku face pi. Kuda percangi penjok penjam hagi wan mentau ke Sarkar jok. Mut ke Sarkar ye gule bor ajai. But we are here in the chairs. We are sleepless because of our own children in the whole state. Ada pain yang givi cunong. Ngaja em givi ke por. Lai beachi sta Bihar. Mawai la lai lang. Terjara kata ke distrik Melinyi bertutu distrik. Kalau naik Arlis ni. Kalau man i politician la pelor ni. Ye yok bahini ni. The yun ko kita ki school ko setiap kita dari. Tahu apa ya? Dan di pligi state kurang naman ni.
Tependuk no yang remi ngarap kajak mesin ni nga. Hana hadu ni gesinga sang sorang wong jan. Lam tok ro bakala ampun dan di skul bodu temo tak jiu chule ado ni gesi. Puan kan. Tekat wo kamte. Ukur padi gino hikai go maya gewi. Kedis ko pini gesi. Hampa iwan sarkar mi gumbe wora. We trust you as our leaders. Pak iwan uduna government, you are there to protect us. Iwan upiduna we are here to protect you. That is how we work in the society. And that is the only spirit you'll be able to bring up your districts, especially in the education sector. The boni kam relay kam tapo kajwala, ke BEd college ko stang por yawi, ke polytechnic stang por yawi, kam ke MCH le oraman ke health sector da persang, hagajing kira ustom yung local lamele, mangwich benyipi, yiu kanai bigwi bom pujo ke bupai, hanya lain man kesila. Joy Town is the only town, mempo the whole town ibile, lembaga kira umawai lah. Arwah praklu sang seni, kini kita tahu yo on surface, kamu cuma baik relate ke macam ni mechanized work in the whole town. Kecuali tahu. Saka multi kompleks kemis kita upusang krem sistem gawi. Kau kena dapat lot Islam, anda MG diutut hari kam kintal point dan pencernaan ke kamar kami. Memang ibu pak education sektor, percang pak ke road sektor, percang pak ke health sektor, percang pak power sektor as a government. Hani satu itu warok. Ada education sektor man kau kau. Teman ibu kau defect ikam government. Tekak mana itu dah. Dari kana ye pi ye gigi jenda ul percangin ke government. Dabun ba ini deh. Dabun ba percangi. Wakaman protect ye childhood education. Kaman increase. Kaman pun klan ye gino hikai ko mayayo man ko most qualified teachers. Kaman pun create skill development program klang like student ni we are na like kuman ko dakai. Kaman pa create ye scholarship ni por ko klang uyo bertag ni bodu yo jerapi. Kamu pun klani ke school building, kamu pun klani ke additional school building. Kini wara atau nebel tawa yo mangi koni klori gari hagi sini pawdawan. Tamu dulu wi student emi katuan ini, you should be a fighter. You should be a fighter. Kamu ini the best student always face the bad teachers, and the good teacher always face the bad student. Hawang gamte untuk wasik nohikai wasiki kamu pun bahaya pi. Sekat gua bahapalang ayo omon ikon student ni mangi gua untuk bukan ustam. Pai kanuk saya kentam yobi kan ni bo dramiat dan. Last 10-15 years of yobi hakasi ku declare ke result metric. Bo besi pai di first division stente cetakut. Bukan panggil second division full up page. Cek panggil third division kendi page minimum. That's how we feel as a student, and it's high time to realize all this. Kan isi biok 80% biok mulai kos kuat ni. Biok ni. Now we are living in a competition world. The life is we are facing a lot of challenges. Mensau biok 60%. Kamu bagian dah kawan itu juga kita. Dah kawan itu dah ada orang yang hiu, lepas pas itu konan. Kan ni dua pas empat cuan lah.